Hayırlı günler. Biz Başkırstanda Babay Otarında tanılgan Fenir Galimov'ның mine kızlar bilen göresin benim yoldaşlarım Gülnur Şerefiyeva hem Dilber Garifulina bilen biz şu otarının motorlagan tabiatın mındagı açık havadagı mucizini kara beribez. Tatar avulunun etnografik avulunun mine timirlik digen indi bu timir kuyu ustaları timirden işlevçi ustalar 20. asır başı hem de kişilerine şu timirçilik indi o timirlik değil timirçilik süregi mine şöyle işlengen uzun işi de varsılangan tegirmen nemisi küsettim mine tegirmenlikka yakınlanarak barabız bunda bulanlar suluklar mine de su kıynatan şeyler asılmalı basmalar hem de sikir atan şeyler sudan su kıynatan mağayın su kıynar kirişler de vardır üstü vakitte mine bu motorlarını bulanlarını küsetmişe mümkün değil yakınlanarak kilip küsetip bulsa idi anda ne kileler ekinip bunda indi ayırmalara o nezlengen bütün kuşkutlara var diye aytırsın selam mene isen aşağı kile bizim bilen hem mene jil tigirmeni 1870 yılında tüzülgen hem mene bunda alıp kaytıp işte kiri kuyulgan jil tigirmeni şoy işlengen hem anın işki yakları şoy yok mene tigirmen buğunga tigirmenlikning bir atributikisi dep aytganda şoy işlengen hem kiri bu alıp kaytıp kuyulgan jilgan mında hem alga taba devam etebez bu etnografik avulda bir neçe yurt lekin yurtlar şoy bek kızık etip işlengen çünkü yurtlarning türlü şırlarda türlü rövüşte tüzülgenlikleri körsetilip tura koy bir yurtlar indi mine şifir tübeli kolay tübeli yurtlar hem alar indi koy bir yurtlar sılanıgan dıştan sılanıp işlengen içten sılanıp işlengen namda bizden suluk akkuşlar hem de Urdaklar, bunda ateşler kışkırıp karşıladı bizni. Bayarak, mine avulunun kişiliğine meşetti var. Ne o meşetin ezine yakınlanarak kuşatısım ki de. Kişiliğine meşet işlenip koyulgan. Hem mine bir neçe yurtunu kuşatı ötesim ki de. Mine bu indi biz bilgen, Bolaşaktağa bilgen avul yurtu. Indi bu şulay teziler işlengen. Açılmalı yapılma teziler. Hem mine şu burenler elek şoy tısına turgan idi. Hem indi, onda indi bizim türlü rövüşte işlengen yurtlar var. 20. asır başındağı yurt. Bu indi biz Balaşaktağı, ebilerde, babaylarda boğan yurt. Namda kol separatörü. Şoy yok mine. Şol şurdağı radyolgıçlar. Şarşovlar bilen indi timir kravatlar. Hem şoy yok mine de kişi yağı, inin kişine yağı. Nemişler bilen, zulmişler bilen. Hem de bizim onda turistler kilip duralar. Yoktaşlarımız şırattım hele Kazan'dan kilgen, Sabah'dan kilgen, Seydeş Üzeginden. Bu oğul üyünün indi algı yağı. Göresiz mi? Kabartılgan minderler. Mine bizim живой eksponatımız oturam namında. Hoca, inin hocası hanımның koşan şeyip kilgeni kütüp otur, yeki gençtep kilgeni kütüp otur. Mine hoca bike yılmayıp kırıp bara. Mine alanı ulları kire. İşten koytkan. Alga tabi mine işi töbünde indi. Bize tanıştık düğmeleri. Mine türlü dinler, abzar saraylar, kiletler, lapaslar. Şunun bütünüsü munşa, kara munşa degen. Mine şu munşanın işki yağın içi işleyenler iken kirip karısı kileydi. Kişi kup mine munşada sevirkiler. Minnetler de koyup ayakta bize sevirki deyler. Mine kara munşa indi bunda. Şunda yağasın, tütünü şunda çıkkan. Mine şunda uzunda bolgan. Mine kara munşa. İsi var, demini sizge berip olmuyor munşanın isin. Mine düşemler nasıl yaşlı kara munşa bolgan. Gerçi oğul munşalarında da ezereke tütün çıksa şunda iş çıka başlıyor hem karalıp bite. Bunday munşalar biz Bolaşakta var idiler. Hatta indi zamanşa munşalar işlediler. Hem mine indi şol şurdağı indi bizning abzal saraylar. Mine bular bizning o'zi bizning
район үзәгенә кайтып, менә Саба районына кайтып йөрибез без. Битәрәч авыллар аша менән дә салам төбә өйләр бар әле. Теге хуҗасыз калган дип әйтәм. Менә шундый теге ни түгел, әмма 18нче гасырга караган менә шундый шулай эшләнгән, нидән сыланып эшләнгән, шул агачларны җыеп эшләнгән, ну чоры шундый булган, аның заманы шундый булган. Һәм менә шундый салам түбәле өйләр, сарайлар булган. Менә күрәсезме, ничек атларны эшләп куйганнар, ат көтеп тора. Менә печәнлекләр. Һәм менә йорт, шулай мин аны күрсәттем бая. Һәм бу елда күрсәтеп китәсем килә. Менә бу 17нче гасырга караган йорт, монда инде дирәкенә гасырлап бара. Менә без бер гасырны үткәреп җибәрдек, ансына кирип чыгарбыз. Бу менә шу эшләнгән бу йортлар безгә кирәкмәде инде. Хәтта безнең җирлектә булды микән, Татарстан җирлегендә дип әйтәм. Менә бу дирәкенә башкортны хәтерләтә, башкорт нидә якларын инде бәлки шуннан 17нче гасырда булгандыр андый йортлар да. Монда инде күрәсезме, киндек дип әйтәләр инде менә. Тәрәзәләр аерым махсус шулай эшләнгән, элек мунчалар шулай эшләнгән булган бездә. Эчке яктан сыланган элек лапасларына шулай эшләгәннәр. Менә шундый менә монда җыеп куелган сәкеләр, мишләр, мин бая әйткән, менә душагриклар хәтле бар, монда бөтенесе безнең әбиләрнеке. Гомумән үткәнне белмәгәннең киләчәге юк бит инде. Менә бөтен нәрсәне Фәнир Галимов эшмәкәр, танылган татар эшмәкәре, композитор, аның җырларына багышланган аерым ниләр бара, фестивальләр бара. Гомумән бик булдыклы кеше. Һәм менә мин монда кадырга бик күренеп тә бетмим. Мин шуны буйлап килгәнмен икән. Бу йорт 19нчы гасырга карый, таштан сыланган инде. Бусы инде таштан эшләнгән һәм таштан